jual lafal talak boleh. Ai tanya mekarat peng inang pihana galak dili tak pegah haju ikah kamita agam lain tapi saboh dalil ni juta kelong ka bayi tafwid ikhun najid bab khulu' lam fikih na bab khulu' pu upah dalil bab lako urinang bipeng ke lako yu dalil ro yang khulu' ikhun menyaitannya hantar tim ucap lapai dalil tayu ucap pak droi peng kalau kitanya yang tafwid ikhun menyerahkan urusan talak kepada sang isteri boleh tapi harus bayar boleh sih.